ishimwe cyane. Murashobora kwicara. Imana ibaho umugisha. Ku ruhande rwanjye ndanezerewe cyane. Ndatekereza ururimi nza kuvuga, iyo nduvuze hakurya banyita umurundi, ngo wa mupasiteri w'umurundi, ariko hano mushobora kucyumva nk'ikinyarwanda. Rero Imana imumugisha Pastor Claude na timu yose y'itorero rya Emmaus. Imana imumugisha n'abaririmbyi baturirimbiye neza nkuko yabivuze. Yewe ndi imvukira ya hano. Yesu ashimwe cyane. Munyakire nk'umwana wanyu. Amena. Nakuriye mu Kinama, nize hano mu Maramvya. Yego. Urumva ko meze nk'uwagarutse muhira. Ariko kera hano wasangaga n'amazu menshi ahari. Habagaho bararimaga bakarima ubuyoba. Twe tubwita ubunyobwa. Rero shaka saba imbabazi abanyamaramvya, kuko igihe nazaga ku ishure nshonje nacaga mu mirima yabo nkacibiyoba. Mbasabye imbabazi rero. Imana ishimwe cyane. Murambabariye? Ni byiza. Haleluya. Mfite umudamu n'abana 6. Imana yarampaye umugisha. Navuye hano ndi umusore, nabona ari nzi ko nzashobora no gushaka kagira umudamu, kuko ubuzima ntabwo bwari bworoshye. Ari gihe twavuga ngo badusengere tuzibere ba Paulo, kuko wararebaga kavuga ese uyu mudamu cyangwa uyu mukobwa w'abandi umuntu namuzana azamugaburira iki? Ariko reka mbabwire, numvise abaririmbyi bavuga ngo Yesu ngo amara n'umutsima w'iki w'ubugingo, kandi Yesu amara inyota. Yesu ashimwe cyane. Yesu rero yarangiriye neza. Abantu benshi banzi kwijabe ndi umucuranzi w'ingoma. Izi ngoma ubona bacuranga, ndi umuntu wa mbere muri iki gihugu wazicuranze mu itorero cyangwa mu rusengero. Umunsi uzarubona umwana avuza ingoma, wibuke ko ari umugabo witwa Justin, yabanje kuba umubateri. Ntarakizwa nacurangaga n'umugabo yitwa Kidum Kibido. Abarundi ndazi ko mumukunda, muramuzi. Niyo azi wacu iyo bamuhaye interview, ikintu cyambere aravuga ngo hari umuntu w'umupastori hano twacuranganye nawe ingoma. Abantu bagaca babona ko ari Justin, kuko ni wacu ni jewe izo navanye hano nazijyanye na hakurya. Rero ndashima Imana, madami wanje yambwiye ninagera hano mbasuhuze. Amen. Ngikizwa mu 1989 nari ndi umusore, numva nkunze Imana cyane kandi nayikorera mu mbaraga. Claude yabivuze, hari kanguro ritangaje cyane muri iki gihugu. Twazaga kubwiriza saa 8 z'ijoro hano za Maramvya, za Buterere. Buterere habagamo abayisilamu benshi cyo gihe. Bakabyuka bakumva abantu barimo baravuga Yesu. Twigabije amabarabara saa 8 z'ijoro. Mwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Mwihane kuko Yesu araje. Abantu rero bakabyuka nijoro bagashakisha abo bantu. Baradufataga, baradukubitaga, bakatunoza. Ariko uwundi mugoroba, ikindi gitondo tukongera tukavuga Yesu. Haleluya. Reka nkubwire muntu w'Imana uri hano, na handi hantu ushobora kubonera umugisha atari ku birenge bya Kristo. Rero uyu munsi ngiye ko twiga amagambo akomeye cyane.
ndaza kuvuga cyane ku ijambo rivuga ngo umwigishwa. Umwigishwa. Twaje hano kwiga kandi kwigira ku birenge byande bya Yesu. Sinzi uko Claude yamfashije ama Bibiliya y'ikirundi. Bibiliya ndayikunda. Iyi niyo nabanje gusoma kugira ngo ijambo ry'Imana rigira umumaro mu buzima bwanjye. Nakishijwe mfite ino Bibiliya nkuko yabivuze, narahaguruka nkagenda ngashaka abantu bazimiye kugira ngo babwire Yesu. Rero ndashaka turebere hamwe twese nk'itorero. Iyi Bibiliya mubona ifite ibitabo 66 ibamo ibintu bibiri bikuru, ariko reka mbivuge kugira ngo ducunguze uburyo umwete. Bibiliya ifite ibintu bibiri bikomeye kandi bikuru. Reka mabwire bavandimwe, murabizi ko ababwiriza butumwa bo mu matorero cyangwa ama eglise ya Reveil dukunda kubwiriza dusimbagurika. Ugasanga abantu baratashe na kintu batahanye. Uyu mubyeyi yadusomeye ijambo ryiza ngo umuhero wa byose uri hafi. Iki ntabwo ari igihe kimeze nka cyagiye cya kera. Yesu agiye kugaruka. Haleluya. Ibintu biratugaragariza ko Yesu ari hafi. Rero ntabwo dusigaje igihe cyo gukina. Ibintu bibiri bikuru. Ikintu cyambere ni itegeko rikuru. Ukundisha Uwiteka umutima wawe wose, n'imbaraga zawe, n'ubwenge bwawe, ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda. Muri Matayo 22 niho tubona iryo tegeko rikuru Yesu yarivuzeho. Ikindi kintu cya kabiri nico ngiye gusoma muri kano kanya. Bagita inshingano nkuru, the Great Commission. Inshingano nkuru, iyo umaze gukunda Imana ukayikundisha umutima wawe wose, ukayikundisha imbaraga zawe zose, n'ubugingo bwawe bwose, n'ubwenge bwawe bwose, ugakunda mugenzi wawe nkuko wikunda, ugaca utangira kumwinjiza muri umugambi w'Imana, ariyo nshingano nkuru. Ndakubwiza ukuri, ubuhagaze mu bushake bw'iki bw'Imana. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Rero iyi nshingano nkuru tugiye kureba ntabwo ari ikintu wewe wingingirwa gukora, ahubwo ni itegeko. Buriya ari ibintu Imana idusaba, hari n'ibyo Imana igira gute idutegeka. Tugira dusome icyo cyanditswe Matayo 28. Makumyabiri n'umunani turatangira ku murongo wa 16. Ngo maze babigishwa 11 bajya i Galilaya ku musozi Yesu yabarangiye. Bamubonye baramusenga, ariko bamwe baramukekeranya. Yesu arabegera arababwira ati, jewe nahawe ububasha bwose mu ijuru no mu isi. Nuko nimugende muhindura amahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, mubigishe kwitondera ibyo nabageze byose. Umve ndi kumwe namwe iminsi yose gushisa ku muhero w'isi. Haleluya. Ngo Yesu arabegera. Ntabwo yababwiye aya magambo ari kure, yarabegereye. Bibiliya iravuga ngo
aba bagabo Yesu yegereye bari abagabo 11, kuko umwe yari yamaze kubavamo ari we Yuda. Bamaze kumwegera arababwira uwo ari we, arabihishurira, arababwira ati nahawe ububasha bwose mu ijuru na hehe no mu isi. Ariko Bibiliya avuga ngo muri abo 11 bamwe baramufukamiye, abandi baramukekeranyaho. Abakekeranya tuzahorana nabo iteka ryose, ariko abakekeranya ntabwo dushobora kubashyira ku ruhande. Aba bamufukamiye n'aba bashidikanyije Kristo bose yabahaye misiyo imwe. Arababwira nuko rero mugende amahanga, muhindure abantu bo mu mahanga abigishwa. Imana yampaye ubuntu ngunda kujya mu mahanga menshi. Iki cyanditswe reka nkubwire, ukigize icyawe Imana iza kujyana amahanga. Haleluya. Ntabwo nari nzi jewe umuntu wariya mu Kinama hepfo hariya muri Gitega ko uyu munsi Imana ishobora kunjyana amahanga. Nta gihugu na kimwe cyo ku isi, nta mugabane n'umwe wo ku isi ntarakandagiramo. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Ndi hano mu Maramvya nabwo nari nzi ko ibyo bishobora kubaho, ariko iyo tumaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza ibintu byose bigira gute? Birahinduka. Ngo ibya kera byose bihinduka bisha. Imana ngiriye umugisha ngunda kujya mu mahanga, kandi iyo ngiye nta kindi nkora nugukora amahugurwa cange amaseminere y'abapastori. Nubu nico cyari cyanzanye hano, ariko ndashima Imana ko uyu munsi niyo baza kurangiza, twari gutangaza certificate, ariko ndababwira uyu munsi ntabwo mboneka, reka ngende ku butumire bw'umuvandimwe. Iri jambo nkubwiye uyu munsi, kuza kwanjye hano Satani yarabigwanyije. Satani yarahagurutse arabirwanya. Ko jewe Imana inyohereza ahantu hakomeye. Nigeze kujya ahantu hitwa Nuba Mountain. Nuba Mountain ni muri Sudani y'Amajyaruguru. Aho hantu iyo uvuze Yesu umutwe usanga muri envelope. Kuvuga Yesu gusa ni icyaha cyakindi abagatolika bavuga kinyanduruko. Naragiye abashuti banjye b'Abanyamerika barambwira Justin, banyohereza article zirenga 20 z'abantu bafiriye hari ahantu. Ndababwira yewe nakize byinshi kuba ndiho. Ntabwo ari impuhwe z'umuntu, nuko Imana ishaka ko mbaho kugira ngo soze umugambi wayo. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Rero muri iki cyanditswe tumaze gusoma, abasomi ba Bibiliya harimo verbe zingahe kuva ku murongo wa 19 kugeza ku murongo wa 20. Hajya verbe mu Kirundi ni niki? Irivuga. Harimo amavuga ngahe? Turebe 19 na 20. Ntabwo twifuza ko bya bindi mvura ngo ukavuga haleluya ugacubwira abantu bumbe Bibiliya ukavuga amasaha 3 nta muntu areba mu byanditswe. Harimo amavuga ngahe? Iki kintu ishengero ritegerezwa kukimenya. Ntabwo ari ibyo usabwa, ni itegeko. Iyo umaze kwatura Kristo ko ari umwami n'umukiza wawe, ibi bintu tubona muri iki cyanditswe ni itegeko Imana iguhaye. Harimo amavuga ngahe? 5. Atureba twebwe. Reba neza. Ijya mbere ni iri mugende, ijya kabiri muhindure, ijya gatatu mubatize, ijya kane mubigishe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Abagenda hano ni bangahe?
ni ikibazo. Yesu yavuze ngo mugende, kuko amaze kutugaragariza ko afite ubutware n'ubushobozi bwose mu ijuru na hehe no mu isi. Aratubwiye tugire gute? Reka mbabwire, tutagiye abantu ntabwo bazumva ubutumwa bwiza. Nitubona abantu ko buzuye intebe hano, abantu badahindutse abigisha, bazarambigwa bagende, abandi baze nabo barambigwe nabo bagende. Habaye akabazo gusa gatoya gatuma iyi miryango idakinguse, aba bantu bose baca basubira mu rwago. Ndababwira experience fite. Iwacu bafunze insengero, abantu wabonaga arabanyamuka abanyampwemu, tusigaye tubabona bari mu cupa y'urwagwa, kubera ko bamenyereye kuza bakumva umupastori ababwiye ibintu byiza, bakanezererwa, bigakora ku marangamutima yabo. Rero igihe batabonye uwo muntu baca basubira mu byo barimo kuva kera. Yesu rero hano arashaka ko abantu baba abigisha. Haleluya. Iri jambo umwigishwa hano muri Bibiliya rigarukamo inshuro 288. Bisobanurwa ko Yesu aduhamagarira kuba abigishwa. Mugende. Ijya kabiri mugire gute? Muhindure. Ijya gatatu mugire gute? Mubatize. Ijya kane mwigishe. Iyo dukoze ibyo bintu bine, tukagenda tugahindurira abantu bo mu mahanga kuba bigishwa ba Kristo, abo bigishwa bamaze kugirana ubushuti n'ubusabane na Yesu, abo bantu bakabatizwa, bakinjira mu muryango ari ryo torero cyangwa ishengero, bagakomezwa kwigishwa, kuko kwigishwa tuzigishwa kugeza igihe Yesu agarutse cyangwa urufurushi. Hari isezerano hano, ugiye uhinduye, ubatije abizera basha, uwigisha abizera basha, ari isezerano rivuga ngo nanjye nzabana nawe iminsi yose, apana imyaka 10, iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Haleluya, amen. Ndashaka kugira ngo iki kintu wongere kibe ubuzima bwawe. Ese uri umwigisha wa Yesu cyangwa se uri umuyoboke wa Eglise Emmaus? Yesu nagwe hamagariye abayoboke. Sinzi ko abayoboke kisobanuka mu Kirundi, ni sawa? Yesu nagwe yaduhamagaye nk'abayoboke, abantu baza tukicara tugashusha intebe, twarangiza tugataha, tukagaruka aho dutuye Mariya mu kibano, nta muntu numwe aziko twigeze tumenya Yesu. Nabonye ukuntu abantu basenga hano, nabonye ukuntu abantu bari mu mpwemu, mu mutima ndavuga ariko se uko turi hano mu mpwemu ni nako turi mu mpwemu mu ngo zacu. Ese mu ngo zacu turi mu mpwemu? Ese uru rukundo twabonye hano, ese aho dutuye ubu rukundo rurahari? Ese abantu batazi Yesu iyo batureba baramubona Yesu muri twebwe? Ese turi ibyete bisomeka cyangwa se twayobose idini kugira ngo abantu batatwita abapagani? Rero turakeneye ko abantu baba abigishwa ba Yesu. Reka nkubwire, uko byaba bimeze kose, Uburundi nabwo bukeneye insengero nyinshi, bukeneye abantu bahindutse. Haleluya. Twigeze kujya ahantu muri Sudani, ko Imana yarangiriye ubuntu nubase ikigo
ikigo gitraininga cyangwa se gitoza abantu. Ndibaza ko umuvandimwe yarahabonye. Tuzana abantu baturutse mu bice bitandukanye, abavuye Kongo, abavuye hano, abavuye Tanzania, tukabigisha ukuntu bahinduka abamisiyonere bajyana ubutumwa bwiza ahantu ataragerwaho n'ubutumwa bwiza. Umunsi umwe jewe ngenda ahantu muri Sudani y'Amajyepfo, ahantu mu bwoko bwitwa Abadidinka. Abadidinka ni ubwoko butaragerwaho n'ubutumwa bwiza. Tubaza umuntu turamubaza, ariko se Yesu uramuzi? Aratubwira, jewe ndi umushisi hano, mubaze abantu bamaze igihe hano bashobora kuba bamuzi. We yarazi ko Yesu ari umuntu ubaho hano. Urumva uwo muntu kugira ngo utangire kumubwira ko Yesu yaje mu isi kugira ngo afire abanyabyaha, urumva ni ikibazo gikomeye cyane. Reka mbabwire abavandimwe, nimubone dufite insengero, abantu buzura insengero, hari uduce tutaragerwaho n'ubutumwa bwiza. Imana itegerezwa kuguhagurusa wowe. Imana ikeneye abagabo n'abagore, ikeneye abasore, ikeneye abakobwa bafite umutima w'Imana kugira ngo bajyane ubutumwa bwiza. Ariko twabaye abanyabwoba, ducreatinga ibintu byitwa reka tubasengera abanyabyaha. Tukaza hano tugafunga imiryango yose, tugatangira Mwami Yesu, Mwami Yesu, sanga abanyabyaha, kiza abanyabyaha, rokora abanyabyaha. Yesu we yaragutumye, nawe utangiye kumutuma. Yesu yaravuze go, nimugende. Wawuje mu cyumba urafunze, utangiye kubwira Yesu asanga abanyabyaha bo kwisamariro hariya. Yesu yarangije kugutuma aciye imyaka irenga 2000. Yarakubwiye genda nanjye nzabana nawe, ariko kubera ubwoba uri mu cyumba. Inzara yatera, ibibazo byaza, ugatangira kuvuga ngo Yesu uzaza ryari, ko mbona imibabaro ibaye myinshi. Ntabwo aje. Ntabwo imibabaro yawe yatuma Yesu aza. Ntabwo ibyo urimo kunyuramo byatuma Yesu aza. Nibishoboka. Imana ntabwo igendera mu masantima yacu. Imana nta santima igira. Madame Ndaruse David, Mama Peter, twari twicaye aratureba, arambwira, Justin, uzi ko Imana itagira santima? Yumvaga ko akwiye kubana n'umugabo we, ariko Imana igira gute? Iramutwara. Yo ikora uko igize gute? Ishaka. Bwana asifiwe sana. Ni wavuga ngo azaza ryari, niwibaze ko imibabaro yawe, uko abo bantu bavuga ngo azaza ryari, n'abantu benshi iyo bari mu bibazo, yari kuri mu kubaka etage, urayibwira ngo ize, tangira kuvuga butegerejeho gatoya, proje bigize gute. Urumva hari abantu babiri, arababuze kawunga barashaka kwaza, abarimo bajya mu mugisha, mwami butegerejeho gatoya nakakabanza nkubake. Rero kubera abantu batandukanye imyiyumvire, yo igendera ku ijambo ryawe. Matayo 24:14 ngo kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzabwirwa amahanga, abera amahanga ikimenyetso, imeruka izakiza. Haleluya. Kugira ngo aze nuko amahanga yumviki ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza buza bari kimenyetso kibwirwa amahanga, imeruka izakiza. Ariko ibibazo byawe ntabwo bizatuma imerukiza. Isi ifite miliyari zirenga 7, miliyari 3 na miliyoni 200 ntabwo ziragerwaho n'ubutumwa bwiza. Urumva
ica gatatu c'abantu batuye ku isi ntago barumva Yesu. Abadidinga tubashiriraho filime ya Yesu, turabereka filime ya Yesu iri mu rurimi rwabo. Barareba ukuntu Yesu yakubiswe, barareba ukuntu Yesu yabambwe. Urazi ukuntu batubwiye ngo sha ngo uyu mugabo bishoboka ko ari bene wanyu bamwishe, ngo kuko twebwe hano ntabwo tugirira nabi umuntu mwiza. Ntabwo bazi Imana. Ikintu cyanangaje muri abo bantu batazi Imana, batarumva ubutumwa bwiza, ibintu birara hanze, nta muntu yiba, nta mukobwa wabona atewe inda, nibishoboka. Kuko uteye inda umukobwa barakwica, iyo wibye ikintu cy'umuntu barakwica. Nta dini ribayo, ni gakondo. Ariko twebwe tukomeza kubaka inkuta, krotire, nibigarukira ugakubitaho na senyengi. Wirindande abarokore. Yesu arashaka ko tuba bigisho. Haleluya. Ndashaka wandike. Ngiye mu isomo indani. Ikintu ca mbere twabonye kuri umurongo hano kuri 20 ngo mubigishe kwitondera ibyo nagize gute, nababwiye byose. Kwitondera cyangwa kuba umwigishwa ntabwo ari programme, n'ubuzima. N'ubuzima. Ikintu ca mbere, umwigishwa nyawe ategerezwa kumvira Rabi ariwe Kristo. Kumvira Kristo. Reka turebe Matayo ibice 17 umurongo wa 27. Matayo 17:27. Kirundi kiraje. Matayo 17:27. Hano ikintu ngiye kuvuga, kumvira Yesu, kumwumvira udakekeranya, kumwumvira udashidikanya, blind obedience, kumwumvira nk'impumyi. Badusomere 17:27. Matayo 17:27 haravuga ngo ariko twoye kubatsitaza, genda ku kiyaga utere mwigera, wabire ifi iribuzane gufatwa, iribubanze gufatwa, uyasamike, urasangamwo shekeri, abariyo ujana, uyitange kubwanje nawe. Amen. Amen. Haleluya. Hano turabona umugabo yitwa Yesu ari kumwe n'undi mugabo yitwa Petero. Amateka ya Yesu kwa Yosefu yakoraga iki? Atarinjira mu murimo yakoraga iki Yesu? Papa we yakoraga iki? Yari umubaji. Urumva ko Yesu yafatanya nk'umwana wumvira yafatanyaga na se ku gikorwa, siko bimeze? Umubaji ahuye n'umurobyi wano kwitanganyika, bafatanije urugendo rw'umurimo kugira ngo bahindure isi. Bageze mu nzira bahura n'ikibazo cyo gutanga ikori. Yesu abwira Petero, ndimo ndavuga kumvira Kristo, ukamumvira buhumyi, ukamumvira udakekeranya, ukamumvira udashidikanya, unamtibira mashaka. Petero yabaye mu mazi, azi kwifi idashobora kumira shekeri munda ibeho. Twakuriyani Bujumbura, ninde amaze kubona mu mukeke ari mu biceri? Kuna bingorongoro ushaka na musamaki. Ubu nasanze ngo yarabuze kera, tuko tunauza sanduku ya mikeke 100 francs. Ubu byarabuze.
ariko sinigeze mbona mu mukeke pamo nari bingorongoro bya bindi icya 10 cyari kinini gikomeye cyane, hayiwezi ntabwo ishobora gukimira ngo ibeho. Ariko kuko ari umwami yabivuze, haleluya, uko byaba bimeze kose, naho nashobora kubyumva, naho bidashobora kwinjira mu bwenge bwanjye, naho bidashobora kumanuka bijye mu mutima wanjye, kuko ari wowe, ndabikora. Haleluya. Kumwumvira udakekeranya, abo nibo abantu Imana ishaka, bakumvira buhumyi, bakumvira badakekeranya, bakabikora kuko Imana yabitegese ko bikorwa. Hano mu isi hari za institution zigira abantu bubaha cyane. Institution ya mbere igira abantu bubaha ni abasirikare. Abasirikare barubaha cyane. Iyo afanda avuze cyangwa umuyobozi mukuru wa gisirikare avuze genda gukora gutya, umusirikare muto yabyanga, abishira mu bikorwa. Siko bimeze. N'abantu bubaha amategeko y'ababakuriye. Mwarese tukabiganiraho, tukabigiraho, natwe tukumvira Kristo nkuko bikwiriye. Ariko dufite abantu batumvira Kristo. Niba utumvira ijambo ry'Imana, ntabwo uba wumviye Kristo, kuko ari wowe. Reka mwami mbikore. Aragenda asanga uko yabimubwiye, amaze kuroba ifi ayisanga mu ikishekeli. Haleluya. Kuko umwami yagize gute? Yabivuze. Andika kumvira umwami wawe udashidikanya cyangwa udakekeranya. Haleluya. Kumvira umwami udakekeranya. Icya kabiri kiranga umwigisho. Umwigisho wa Kristo afata mu mutwe no mu mutima inyigisho z'umwigisha we. Dufite abakristu hano ubabwiye bahaguruke baririmbe indirimbo za Apollinaire, bashobora kuririmbira indirimbo 50, ariko wamubaza icandisho cya Bibiliya nta kintu na kimwe azi. Reka nitangira akabazo gatoya hano. Yohana 3:16 haravuga iki? Cumi na karindwi. Mumvise ko byaheze? 3:16 tuizi mu mutwe nka ndakuramukije Mariya, kuko bayidusomera buri munsi. Ariko 17 cyangwa 17 wabonye ko byatugoye. Ntabwo ushobora kubura umwigisha wa Yesu utazi inyigisho z'umwigisha wawe mu mutwe. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Utegerezwa kumenya ibyanditswe byera, utegerezwa kuba umuntu w'ibyanditswe, kuko niyo ugiye gusenga utegerezwa gusengera mu byanditswe, kuko Imana ngo iri nyuma y'ijambo ryayo kugira ngo irishitse. Oh Mana, wibuka ibya 10 natanze, nawe unyibuka uyu munsi. Uko namuripisha Mungu, urimo uri investire wabaye umushoramari mu Mana, ugeze mu byago utangiye kuyishuza. Hari umusista yagize ibibazo arambwira agiye gusenga ngo Imana itansubije ndemera mfireyo. Ndamubwira tutakuzika. Ndamubwira urafa tugushingure. Niyaba wowe ushaka gukanga Imana ngo ibintu yitabikoze nguremera ufe, urafa. Kunabwo ari wowe wambere ufuye. Na Dawidi yasengeye umwana wiwe ariyiriza yambara amagunira, ariko birangira umwana byagenze gute?
Imana igendera mu ijambo ryayo kugira ngo irisohoze cyangwa irishise. Rero utegerezwa kuba umwigishwa wafashe inyigisho z'umwigisha wawe mu mutwe. Yohana ibice 15 umurongo wa 7 badusomere tumve. Turimo turavuga ku mwigisha yumvira Yesu. Aravuga ngo nimwaguma muri jewe amajambo yanje akaguma muri mwebwe musabe ico mugomba cyose kizobabera kuno. Amen. Amen. Nimwaguma muri njyewe aya magambo yanjye akaguma muri mwe musabe ico mushaka cyose kizagira gute? Kizobabera kuno. Ari ibintu dusabwa kuguma muri yo, n'ijambo ryayo rikaguma muri twebwe. Rero iyo turi muri yo, ijambo rikaguma muri twebwe, iyo dusenze tuba dusengera mu ijambo, tuba turi muri yo n'ijambo riri muri twe. Ibyo dusaba byose irabikora. Ntabwo icyo itazi ntabwo izi kubesha. Ijambo ryayo n'ukuri. Rero bavandimwe bene data bo muri Emausi, Imana irabahamagarira ijambo rya Kristo kuba hehe muri mwebwe. Icyo gihe nimwasaba, ndazi ko hano mufite ibyifuzo byinshi, ndazi ko aribyo musenga musaba Imana, Imana yiteguye kuyibasubiza. Reka tube muri yo, amagambo yayo nayo abe muri twebwe. Icyo tuzakenera cyose Imana izagikora. Hallelujah. Amen. Madame Claude turi iwacu ari yarambajije, pastor niki wakoze ko mbona hari ibintu Imana yagikora nabuze igisubizo muha. Icyo namubwiye gusa, ijambo ry'Imana yavuga ngo niyo ivana abantu ku cyavu ikabicarikana n'abakomeye. Haleluya. Yamvanye ku cyavu inyicarikana n'abakomeye. Ntabwo nsenga nka pastor wanyu Claude, ndamubaha mu gusenga. Claude uyu ndamubaha mu gusenga. Yigeze kumara iminsi kera mu myaka ya 2014 arambwira wamaye ahantu ho gusengera. Aragenda gumiyo, nataha simubone, nagaruka simubone. Namwambia Claude, aya masengesho ndayibuka nkiri mu Kamenge. Mwagize umugisha kuba mufite umupastor akunda gusenga. Haleluya. Amen. Uyu yavukiye ari Bujumbura, ariko umubonye wagira ngo yavuye ari za Karusi. Ntago wamenya ko ari umunyabujumbura. Arigera turatwicarana tukavuga katureba akisekera gusa. Nimuguma muri njyewe amagambo yanjye aguma muri mwebwe musabe icyo mushaka cyose muzagira gute? Muzagihabwa. Icyo ni cya kabiri. Icya gatatu, ni ugusobanukirwa inyigisho za Yesu ku byerekeye isezerano rya kera n'isezerano rishya. Isezerano rya kera habagaho kwihorera, habagaho guhora. Iyo umuntu yakugiriraga nabi wakubita agatoki kugira ngo usubize ikibi mu kindi. Isezerano rya kera. Ariko isezerano rishya Yesu araje aravuga ngo umuntu niyagukubita hano ugire gute? Uwindukiriza hano. Umuntu niyagutwara umwenda umurekere n'umwitero. Bisobanura iki? Igihe cy'imbabazi. Haleluya. Turi mu gihe cy'imbabazi, turi mu gihe cyo gutanga imbabazi, turi mu gihe cyo kubabarira batugiriye nabi. Ntabwo waba uri umwigisha wa Yesu ukagenda inzigo, ukajyana inzigo mu mutima wumva ko ushobora kugirira umuntu inabi. Ni igihe cy'imbabazi. Ndakunda Yesu cyane. Usomye muri Yesaya 61
igihe Yesaya yavugaga kuza kwa Kristo, avuga ngo mpwemu w'Iteka ngo ari kuri jewe, ngo yandobanuye amavuta ngo kugira ngo mbwire abakene cyangwa aboro ubutumwa bwiza, ngo mbwire abantu umwaka w'imbabazi no guhora kw'Imana. Ariko Yesu amaze kuza, urebye muri Luka ibice 4, Yesu asubiye muri iriya jambo, ntabwo yigeze avuga uguhora kw'Imana. Haleluya. Yaje aravuga ibyo byose, ageze mu guhora arasimbuka, ahubwo aravuga ngo no kumenyesha abantu umwaka w'iki w'imbabazi. Bwana asifiwe sana. Rero utegerezwa gusobanukirwa inyigisho za rabi wawe cange Kristo wawe kubyerekeye isezerano risha n'isezerano rya kera. Ufite umwanya usome igice ca Matayo ibice 5 cyose na Matayo 6 yose, uraza kumenya uko Yesu yazanye imbabazi. Ahari uguhora haje urukundo, ahari urwango haje urukundo. Yongera bivuga ngo mbahaye irindi tegeko risha, itegeko risha ngo mukundane nkuko nagize gute n'abakunzi. Tekereza, dore itegeko ntabwo ryari rihari kuva kera. Kubera iki yagise risha? Nuko nta mpwemu yera ntabwo ushobora gukunda. Bwana asifiwe. Nta mpwemu yera ntabwo ushobora gukunda. Iryo tegeko risha ryo gukunda uzaryakira igihe uzaba uri muri Kristo Yesu. Reka nihute turebe, narivuze icya kangahe? Cya gatatu. Icya kane, kwigana, imitate your rabbi in everything. Kwigana umwami wawe muri byose. Ibi ndimo ndavuga hano, impamvu ndimo ndakubwira kubyandika kuko nawe Yesu ushobora kubyigisha abandi. Niko kwita umwigisho. Kwigana umwami wawe muri byose. Apana kunyigana jewe Justin, apana kwigana Claude, turimo turavuga Yesu. Claude ni umuntu, nanjye ndi umuntu, shobora gukora amakosa kuko ndi umuntu, ariko umwe gusa yari Imana 100%, akaba n'umuntu 100%, ariko ntabwo yigeze akora icyaha. Haleluya. Uyo ni Yesu Kristo, katumukomera amashi. Haleluya. Kwigana umwami wawe muri byose. Matayo 14:28. Matayo 14:28. Petero aramwishura ati mushinga ntahe, asangwa ari wewe, mbarira nze aho uri ku mazi. Amen. Amen. Petero yabonye Yesu agendera hejuru y'amazi. Twavuze ko Petero yari umurobyi. Mu buzima bwiwe ntabwo yigeze akandagiza ikirenge ciwe hejuru y'amazi, ariko abona Yesu, Yesu arimo aragendera hejuru y'amazi. Ikirundi ni cyiza cyane, baravuga ngo mushingana. Buriya mu Kirundi umuntu w'umushinganaye ni umuntu w'imvuga kuri. Ndibuka kera turi abana twagendaga tukajya mu mirima y'abandi tugakuramo ibijumba, bakatujyana ahantu habaga ngo abashinganaye, bakubitaga inkoni hasi ngo intaye. Sinzi ko mubyibuka ibintu bya kera, babaga munsi y'ibiti by'imyembe, bagakubiti abashinganaye, bagakubita inkoni hasi, bakabwira ngo inaye gukubise mu gahanga. Icyo gihe byitwa ko ibyo wibyo gira gute urabigarura. Batoranyaga abantu babashinganaye. Petero rero, Bibiliya Kirundi ni nziza cyane, avuga ngo mushinganaye ni yaba ari wowe, nyemerera nanjye. Bwana sifiwe sana. Niba ari wowe, nyemerera nanjye ngendesha amaguru yanjye hejuru y'amazi. Kwiga
kwigana umwami wawe muri byose. Nawe ubona ko bidashoboka, nawe ubona ko gukunda byanga, ibuka ko Yesu yatanze urukundo ari no ku musaraba. Data ubababarire kuko batazi icyo bakora. Ubwo rukundo rwa Kristo rwinjiye no mu bigishwa biwe. Stefano barimo kumwicisha amabuye, arasemerera n'ijuru rirenga, aravuga data ubababarire kuko batazi icyo bakora. Kwigana rabi wawe muri byose. Tumwigana. Niyaba yaragize impuhwe, reka natwe tugire impuhwe. Niyaba yaragaburiye abashonje, reka natwe tugaburire abashonje. Niba yarambise abambaye ubusa, reka natwe twambike abambaye ubusa. Niba yagiriye neza abarwayi, reka natwe tugire neza abarwayi. Niba yagiriye impuhwe abari mu nzu y'imbohe, reka natwe tubagirire impuhwe. Yaravuze, avuga amagambo akomeye cyane. Aravuga ngo nari nshonje, nimwangaburira. Nari nambaye ubusa, nimwanyambika. Nari mu nzu y'imbohe, nimwansura. Nari umushisi, ntabwo mwigeze muncumbikira. Baramubaza mwami, nijyari waje ushonje nitwakugaburira? Arababwira ngo ibyo mutagiriye umwe muri abo bato, nige mutabigiriye. Reka tumwigane muri byose. Yatanze urukundo, ari mu nzu ya Zakayo, arambwira ngo icyatumye umwana w'umuntu aza ni ukugira ngo atange ubugingo bwe ku bwa benshi. Yavuye muri zone confortable. Muririmbyi arambwira ngo yavuye mu ijuru azi kutwereka inzira kugeza uwabambwa ngo ducungure ubuzima wamushizwe hejuru. Yavuye mu ijuru araza. Mu ijuru ni kuri zone confortable, mu ijuru n'ahantu heza, ariko yambaye yisiga ubusa, yambara ishusho y'umugurano, acikusa n'abantu, yemera kwambara umubiri wacu urwara, umubiri w'ibyago, ngo yemera no gupfa kandi urupfu rwo ku musaraba. Ngo icyo nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru, imuha izina rirengeye amazina yose. Haleluya. Ngo kugira ngo amavi yose azafukame mu izina rya Yesu, n'indimi zose zature ko Kristo ari umwami. Kwigana umwami wawe cyangwa rabi wawe muri byose. Ubu ni ubuzima. Tumwigane muri byose. Yaraciye bugufi, baho mu buzima buciye bugufi. Muri Kristo tumwigane duce bugufi. Arabantu duhura nabo Kigali bakambwira ariko we ntabwo uzi aho Imana yagugejeje, ntabwo uzi icyubahiro Imana yaguhaye, kubera ikuri murasangira n'abantu nk'abo. Ye nkababwira niyo bari imodoka ngenderamo n'amapine n'amabati ari hejuru y'amapine. Samabati ari hejuru y'amapine. Iyo muye n'umuntu kubibarabara mwinjiza mu modoka, nkabinjiza bafite itaka, ari haba itaka rifata mu nkweto cyane. Madame akambwira we ndabona ikigukwiriye no kuzagura bisi. Ukumva umuntu ayinjiyemo, aravuga ngo sha ngo n'ubwa mbere ngende mu modoka nk'iyi. Ngamubwira nawe umva ko Yesu agira gute, agira neza. Ngatangira ubutumwa bwiza hari ahantu, tukagera aho ageze, namufashe ikiganza
nangiye kumusengera kugira ngo ahe Yesu ubuzima bwiwe. Bwana sifiwe sana. Haleluya, haleluya. Sinshobora gutambuka ku muhanda ngo nsige umuntu ku muhanda. Ari igihe uhagarara bakayitinya kuyijyamo, kuko ni imodoka zigenderamo bari abantu bafunga ibirahuri. Itegeko ryayo ntago yemeye gufungura ikirahuri. Rero hari igihe umuntu wo hasi ayibona akabanza kwaza akizenguruka, akambwira cyangwa uriya muntu aje kumfata, akabona ngo biserivasi, nabwira injiramo, ngo jewe nkabwira wowe, jewe ninjiraho wowe, kuko jewe iyo mubonye mubona mu ishusho y'Imana. Haleluya, amena. Mubona mu ishusho y'Imana, kuko nanjye kera ari abantu, urabona ari igihe kubera ubuzima umuntu ashobora kwiba bakagufata wowe, akiba bakagufata wowe, sura tu ukusa unafanana mwizi. Kubera ubuzima abo bantu rero bameze gutya bakeneye impuhwe ziturutse ku bantu b'Imana. Haleluya. Hari abantu bakeneye urukundo ruduturuseho, barubuze hanze, barudukeneyeho twebwe. Imana idufashe cyane. Ndugu katika Kristo, uragiye uhuye n'abavandimwe barimo baza ku rusengero, urabazi, uri muri vitesi ya kabiri ugacushira mu ya kane. Twagera hano tuzasimba simba mu ijuru, amena hare. Ijuru ryande niribaho, tumwigane muri byose. Icyatumaga Yesu akora ibitangaza ntabwo ari ikindi, zari muwe n'urukundo yagiriraga abantu. Ngo arababona bameze nk'intama zitagira umungeri, abagirira imbabazi, abagirira impuhwe. Aravuga ngo ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. Dusabe Data nyiri ibisarurwa yohereza abasaruzi mu bisarurwa byiwe. Imbabazi n'ubuntu. Abantu bari mu rusengero bameze nk'amarobo. Yewe naramaze gutanga icya 10, ibindi ni mumbaza. Uko mu makarikire hapa uri mu kubara, uri mu guharura, ngo icya 10 naragitanze, uriya muntu nawe inzara igiye kwicira hariya, ibyo biramureba, ubwo Imana iramurugirira abandi. Imana yakohereje wowe. Urazi ko dushobora kugira abana bakagwara bwaki kandi tumena ibiryo? Abana bakagwara bwaki kandi tumena ibiryo? Urumva ibyo bintu tuzabibwira Yesu? Abana bakagwara bwaki kandi ibiryo tubimena. Madami wanjye, iyo umenye ibiryo ntago mumvikana. Yabaye imfubyi afite imyaka 8, azi ibibazo by'inzara. Jewe narashonje, azi ibibazo by'inzara. Narimo mbwira uriya mukobwa ejo bundi nijoro, ndamubwira Imana ni igitangaza. Urebye aho twaje duturuka uyu munsi, aho Imana irimo kutujyana, reka uyo Kristo tumunambeho. Bwana sifiwe sana. Tumugumbire, tumufate, nitumurekure. Tumwigane muri byose.
uve hano uvuge ngo ndashaka Kristo kukwigana muri byose. Ndazi ko Umwuka Wera mpwemu yera arimo arakuganiriza, ari amaso, ari ahantu urimo kureba, ari ahantu utigeze ukora nk'uko bikwiriye. Va mu biharuro. Ku Mana n'abiharuro bibaho. Ari terme bakunda kuvuga hano i Bujumbura ngo sandakara wa Amina. Murayizi abazi Kiswahili. Madame yarigiye aramubwira ngo we ni sandakara wa Amina. Kuko aziko jewe ntabwo ngira ngo oya jewe iby'Imana impaye bisangira n'abandi. Sinshobora kujya saa sita jenyine. Negereza guhamagara abantu nka babiri kugira ngo dusangire. Ko ndibuka ko abarokore bigeze kunyima ibiryo nshonje. Ukajya kuri mwene data ukakubita ijisho hakurya, abantu batuye muri quartier murabizi ibikoni byose byabaga hanze. Batekeraga hanze. Ukumva unasikia kako kanachemuka kule, kamukeke kakutogoshewa, unasema ndakula leo. Mwene so muri Kristo anakuwa nakuzubarisha tu aone kama utarantre. Ndarantre ni rantre wapi? Nilishabiona hata ubifiche tutabikula pamoja. Bari baratwishe bakaturirimbisha indirimbo zo muri Okovu, tukaririmba igitabo cyose tukakirangiza kugira ngo turye gusa. Reka mbabwire duhinduke rwose. Isi iradukeneye. Isi ikeneye kubona urukundo. Isi ikeneye kubona imbabazi. Ahantu ntuye baravuze ngo arabana bafite ibibazo by'imirire, ntago barya neza ibintu nk'ibyo. Ngabona abantu bose barebye hasi. Bazwa uwo muntu ubashinzwe, nabwira ko n'abana bangaye, ngo nabana 40 ngo kandi urumva sabana gusa ahubwo n'abamama babo. Muri cyo kigo nubase ndababwira mubazana. Akazi nari nshinzwe bari abana n'abamama babo, nategerezwa kumarana nabo ibyo amayinga 3. Banywa igikoma kirimo amata, barya magi, barya imbuto ni fruit, ibyamwa, kugira ngo bave ku mutuku bagere mu buzima bwiza. Ndaza tubana nabo ibyumoro bito, sinibuka n'amafaranga nakoresheje. Ariko icyabintumye nuko nibuka ko nanjye muri iyo myaka banyitaga Sonde. Nicyo cyari izina ryanjye. Sonde. Vitamine ya mbere naryaga yari voka, nayo nibye. Nari mfite ibiro, mfite imyaka 23, mfite ibiro 45. Iyo nirebye canibuka bwa buhanuzi bwa Ezekiya. Imana ibwira Ezekiya ko n'amagufa ashobora kugira gito kuva mu ingabo. Murabona ko Imana yanewe inyama. Reka mbabwire torero ry'Imana, shengero ry'Imana, nta kindi Imana idushaka. Ntabwo Imana idushaka ko tuvuga mu ndimi nyinshi. Ntabwo Imana idushaka ko tuba abanyamuka cyane abari mu muhemu. Imana irashaka ko dukora igikorwa hakurya y'ibi bikuta bine. Hakurya y'ibi bikuta bine. Ngo nimukundana, ngo niwo bari abantu bo mwisi bazamenya ko muri apana ba Emausi abigishwa banjye. Ageze Emausi ahura n'abigishwa be, swiri izina rituruka, baragenda bamuganiriza batazi uwo ari we. Byarangiranye nabo ageze gute? Niyabishure
byarangiriye mu magambo. Emausi we byarangiriye mu magambo. Byagenze gute? Yamanyaguye niki kandi nifi. Tumwigane muri byo, bituvuga amagambo gusa, reka tumanyagure n'imigati dusangire n'amafi. Imana ishimwe ko turabaye Emausi. Reka tuzane itandukaniriro n'abandi. Reka turebe icyanyuma tujye dusenga Imana. Mumbabarire n'abatindishe, ariko hari igihe urumva ko naje kubw'ibitangaza by'Imana, munyihanganire. Muracankunze se? Imana ishimwe cyane. Abantu benshi bakunda umuntu aza, reka mbabwire buriya abanyarwanda bazi kuvuga. Araza akagubita karande za nyatsi biki akagucanganya, kandi nawe zimuzuyeho. Ndashaka ko tumenye ijambo ry'Imana, tumenye ubuzima. Nigeze kujya muri Amerika, mbwira abanyamerika, ndababwira itorero cyangwa ishengero rigitangira wari umuryango. Ishengero rigitangura bwa mbere mu gihe cya Yesu yari famiye. Usuza itorero ryo mu rugo kwa Pulisikari, usuza itorero ryo mu rugo kwa Akwira, yari famiye, umuryango. Itorero ryari ryubase ku nkingi enye. Byakoze n'umwa ibice biri mu 42, inkingi enye n'iryo torero ryari ryubakiyeho. Inyigisho z'intumwa, ubusabane, kumanyagura umutsima no gusenga. Kurya cyari ikintu cy'ingenzi ku itorero rya mbere, famiye. Rigiye Burayi rinduka kiritire. Umuco hariya usanga kanisa, nigeze kujya hariya banyereka insengero zo mu 1200. Ubukristu bwabaye nk'umuco, ntabwo ari bwa busabane buri hagati y'umuntu na Kristo. Turaba Kristo. Ubukristu bugeze muri Amerika buhinduka entreprise. Amerika ubukristu ni za entreprise zikomeye, ni inganda, n'ahantu mbese ndibaza ko mura mubibona ku matibiyeni, n'ibintu biteye ubwo. Bugeze muri Afrika buhinduka business. Sinzi ko hano bibaho, ari ahantu ubona bagurisha amazi, ngo icupa ry'amazi ryasengewe, ukagura umukubuzo, urakubura ngo imivumo na karande. Mfagio balitoa gitaza, utafukuza karande. Reka itorero cyangwa ishengero ryongere rigaruke nk'umuryango. Bwana asifiwe sana. Tugaruke nk'umuryango, tugaruke nka famiye. Urugingo rumwe rwababara, tubabarane narwo. Yangu ndagukorera ahantu akomeye cyane. Nza hano mbere nabajije Claude, ndambwira Claude, rero ko maze imyaka nambaye costume biragenda gute? Arambwira ngo nta kibazo, ko natekerezaga ni Bujumbura ukuntu hashushe. Ibyo byose ni ibintu baje batuzanira bavuye hakurya. Umuswedo yaje avuye ahantu hakonje, aza yambaye ikoti. Umunyabujumbura wakijijwe nawe yambara ikoti, kandi ari ahantu hashushe. Rero niba ushaka gusanga abantu hariya, ntabwo uzagendana n'ikoti. Niba ushaka kubwiriza abantu barimo kurima, ntabwo uzamanukayo n'ikoti. Niba uzaba ugiye gusanga abantu ku kiyaga ubabwire Yesu, ntabwo uzamanukana n'ikoti. Abantu baradukeneye, bakeneye urukundo rwacu. Haleluya. Reka turebe icyanyuma, aricyo kivuga ngo guhuriza
abigishwa basha mu ishure ry'umwigisha wawe. Kukusanya wanafunzi wapya katika shule la mwalimu wako. Narebye umubyeyi hano yavuze ngo abashisi bahaguruke. Abashisi nabonye hano no ku bantu bicaye hano naho bihuriye. Barabashisi batarenze 7. Muri abo 7 abanje ni 3. Naje mvuye ku birometero byinshi. Murabyumva? Abashisi bari hano nabonye nago barenze 7. Muri abo 7 nabaze nsanga 3 nije nabazanye. Ugaca wibaza ese arico Yesu yakoze mu buzima bwawe? Niba yaragikoze kubera iki utamuzanira abandi bigishwa kugira ngo nawe abigishe uko yakwigishije? Gukusanyiriza ahantu hamwe abigishwa basha mu ishure ry'umwigisha wawe. Turabigishwa bande? Ba Yesu. Ese Yesu ni umwigisha mubi? Ntiyatwigishije neza? Je yanyigishije neza. Naramwumviye, ndamukorera na n'ubu ndacamukorera. Ese ni bande urimo kuzana muri iryo shure ryiwe? Cyo ni kibazo. Kuvukizwa umaze kuzana abantu bangaye mu ishure ry'umwigisha wawe? Bibiliya avuga ngo abazashikana benshi kukugororoka bazokwaka nk'inyenyeri ibihe bitazashira. Haleluya. Jewe iyo ndi hano mba numva nezerewe mu mutima wanjye kuko nabwirije ubutumwa bwiza abantu benshi. Hano mu mujyi wa Bujumbura abantu nzi n'abapastori bakomeye n'abaposo, iyo bambonye baca bibuka mu mwaka wa 1989 na 1990 ndimo ndababwira Yesu. Ari umwe arakomeye hano, nimubwiriza yambazaga Imana isa gute? Ngamubwira urashaka kumenya ko Imana isa? We dukomeze urugendo, niwagera imbere uzabimenya. Matayo 20:23 dusome tuce turangiza isomo ryacu ry'uyu munsi ku murongo wa 8 kugeza ku murongo wa 12. None nimukitwe rabi. Nimukitwe nde? Rabi. Twabonye rabi ari inde? Kristo. Yesu. Kuko umwigisha wanyu ari umwe, namwe mwese murabavukana. Kandi ntimukite umuntu wo mu isi data, kuko so ari umwe, ari uwo mu ijuru. Kandi ntimukiyite umuranzi, kuko umuranzi wanyu ari umwe, ari Kristo. Ariko umukuru muri mwebwe azabe umukozi wanyu. Uzokwishira hejuru azocishwa bugufi, kandi uzokwicisha bugufi azoshirwa hejuru. Amen. Amen. Haleluya. Aya ni amagambo meza Yesu yabwiraga abigishwa biwe, kuko buri bantu bagiraga rabi. Abafarisayo bari bafite abigishwa babo, abasadukayo bari bafite abigishwa babo. Yesu nawe araza atangira kubereka bari abigishwa biwe kwitandukanya n'abandi. Arababwira ngo mwebweho nimukitwe rabi, kuko rabi wanyu ninde? Ni Kristo. Nimukitwe data, kuko mufite so wanyu umwe, kandi akaba ari so mu ijuru. Ngo ahubwo mwese murabava
Avandimwe. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Hano Yesu yari mwafasha abigishwa kugira ngo birinde titles, amatitre. Ico kiratwishe cyane. Kiratwishe cyane. Kiratwishe cyane. Tugikizwa mu myaka ya kera wabonaga abantu bose banahitana ndugu. Mwene data, mwene data. Oh, mwene data Claude, mwene data Justin. Mwene data. Ariko uyu munsi ari umuntu wakwita mwene data. Wakwita mwene data. Intambara zikarota. Nimukitwe ba data kuko mufite so wanyu umwe ari so wo mu ijuru. Bwana asifiwe sana. Uyu munsi title amatitre yabaye menshi kugeza igihe abantu iwacu wari aho birakomeye cyane. Abantu bavuye ku bupastori baba ba bishop, bava ku bishop baba ba apostle, ubu apostle nabwo buri hasi, ubu ni apostle, docteur, professeur. Uwo muntu yahe ayo matitre yose ntabwo arasengera n'umuntu agwaye ibicurane ngo akire. Reka duhurize abigishwa basha mu ishure ry'umwigisha wacu. Amen. Kugira ngo nawe atwigishe. Icambere twavuze kumvira utagira gute, udakekeranya. Ica kabiri gufata umuntu inyigisho z'umwigisha wawe. Ica gatatu gusobanukirwa inyigisho z'umwigisha wawe gisezerano rya kera n'isezerano risha. Ica kane kwigana umwigisha wawe muri byose. Ica gatanu guriza abigishwa bashasha mu ishure ry'umwigisha wawe. Bwana asifiwe sana. Hano turi abantu hafi igihumbi. Ese buri muntu wese hano mukindi iyindi yinga ikindi cyumweru azanye undi muntu umwe byagenda gute? Nitwacha dusundika hano cyangwa tukimukira hakurya naho atari amabati? Impamvu dushobora gukubita indi myaka 10 cyangwa 20 hano nuko tutari kuzana abandi bigishwa basha mu ishure ry'umwigisha wawe. Narebye hano hantu ndavuga wow, uyu muntu yarafitiye reko ari nini cyane. Ariko ninji hano mbona abantu batabashije no gutumira abandi. Ndavuga rero biragoye, niba tutagiye, niba tutahinduye, niba tutabatishe basha, niba tutabigishije tubazane mu ishure rya Rabi. Reka mbabwire uyu mushinga, iyi project iri hano inyuma muzayindura ikindi kintu. Ni bande bumva ibintu bitanu tumaze kwiga hano batabyujuje nkuko bikwiriye? Bahaguruke dusenga Imana. Imana irashaka ko tuyumvira tudashidikanya. Imana irashaka ijambo ryayo rigira imbaraga mu mitima yacu, rigwire muri twebwe. Imana irashaka ko tumenya iby'isezerano rya kera n'iby'isezerano risha. Imana irashaka ko twigana Kristo muri byose. Imana irifuza ko tuzana abandi bigisha basha mu ishure ryo mwigisha.
Yesu yaguhaye ubutware, yaguhaye ubushobozi, yaguhaye imbaraga kugira ngo umukorere muri izo mbaraga. Reka tuzamure ibiganza byacu dusabe Pastor Claude aze asenga Imana, asengere bano bantu kugira ngo Imana ibashe gukora ibitandukanye n'ibyo bakoraga. Tuzumve impinduka, tuzumve ko hari ikintu mu itorero rya Emausi Maramvya tubona abigishwa bumvira bahindura abandi. Karibu Pastor.